गरौँला। तमो प्रतिष्ठा यसो भन्नु, ओम तमो प्रतिष्ठा, ओम तमो प्रतिष्ठा, ओम तमो प्रतिष्ठा। छोडिदिनु त्यहीँनेरि। ओम एकवै प्रतिष्ठानं यज्ञो यत्रैन यज्ञते यजन्तेन सर्वमेव प्रतिष्ठं भवन्तु। 15 चोटि ओम 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 भन्नु अरे। ओम 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 ओम। ध्यानं फुल्लेर नमस्कार गर्नु। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृत्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघस्यानं पितकौशेयवासं श्रीवत्सङ्गकौस्तुभसिताङ्गं पुण्योपेत पुण्डरीकायक्षातं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुर्नाकतीयानि प्रोवाचन पार्थिव्यानि विमने रजांसि अस्माकभ्यो यादुत्तरं गुं सत्यस्य न विचक्रमण देव यत्रे धोरुगायर विष्णवे त्वं लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि राखिदिनु। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः भन्नु। आह्वान गर्नु। आवाहयितं गरुडो परिस्थितं रमारतीतं सुरवन्दितं पंशान्तकं चक्रगदाब्ज भाजामि देव वासुदेवनुस्नितं स्वागतं देव देव समद्भाग्य तत्त्वमिहागत प्राकृततमधिष्ठं तं बालवत् परिलायते धर्मार्थ काम सिद्ध्यर्थं क्षीरो भव शुभाय न सन्निधं तु सदा देवं स्वचर्यं परिकल्पयति भगवान् देव देवे च तं पीत सर्वदेहिनं येन रूपेण भगवन्त्यप्तं व्याप्तं चराचर ज्ञानतो वापि यद्व्यक्तिनिरतिष्ठन संवत्सर प्रदानेन समग्र भवतां मम सहस्रशीर्षिक भूर्ग सहस्राक्ष सहस्रपाद भौमेकं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलं मम आवाहनं समर्पयामि। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। आसन राख्दिनु। कुशका कुडका दुईटा राख्नु पर्यो। लक्ष्मी पनि हुनुहुन्छ नारायण पनि हुनुहुन्छ, त्यसकारणले दुईटा कुशका कुडका राखिदिनु होला। अनानारत्न समायुक्तं कर्त सर्वविभूषितमासनं समा देवदेव च गृहाण पुरुषोत्तम। माथि है, माथि नै राख्नु पर्यो। भगवान् जहाँ बस्नुभएको छ त्यहीँनेरि। गुरुकहे वेदगुं सर्वं जद्भूतं जत् भाव्यमुताम्र तदशेषानो जदन्नेन तिरुवति। सुरुको जलले भगवानलाई स्नान गराइदिनु। सुरु पल्लो 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 हो त। ओम गंगा तीर्थ सर्वतीर्थे मया प्रार्थना मेरी देवता एतावान च महिमा त्वजायां च पुरुष अर्घ त्वदेखि वल्लो। ओम व्यक्त व्यक्त स्वरूपाय वृषिकापतये नमः। मया निवेदित भक्त्या अर्घं मयि प्रतिक्रियताम्। अब ओर्गलो आचमन्यं सर्वतीर्थं समायुक्तं सुगन्धनिर्मलं जलम् आचमन्यं मया दत्तं क्रियाणं परमेश्वरम्। अब ओल्लो गंगा जलमया नीतं पवित्रं सुमनोहरं भक्तर्पितं सुरक्षितं क्रियाणं सुरक्षितम्। अब त्यस पछाडि मधु परेको छैन। एउटा दुनामा अलिकति लाउनु त, दही लाउनु, घिउ लाउनु, मह लाउनु। एउटा दुनामा ओम तद्रातति छोत्रमिदं शुभ्रं कपिलाय सुगन्धितं सुस्वादमधुरं विष्णुमधुपर्कं गृहाणं मधुपर्कं समर्पयामि। ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो। लाइन न डराई। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो नमः। पञ्चामृत स्नान गराइदिनु। पञ्चनद्य सरस्वती पयोदधि घृतं चैव मधुशर्करयुतं पञ्चामृतमया नीतं स्नानद प्रतिगृहीतं पञ्चनद्य सरस्वतीमपि हन्ति सहस्रोदश सरस्वती तु पञ्चदासुदेशे भवचरितं पञ्चामृत स्नानं समर्पयामि। लास्टको शुद्ध जल शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बाल तो होइन हजुर, तो होइन। त्यसरी गंगा सरस्वती देव पयश्ली नर्मदा जले स्नापितोऽसि मया देव तथा शान्तिं कुरुष्व मे आपस्पन्न मातरः। अब दूधले मात्रै स्नान गराइदिनु। ल्याएको छ अहिले पय पृथिव्यं पयो गतिको पयोति वेन्तरिक्षे पयोधर पयोसति सन्तुमयम। फेरि शुद्ध जलले शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बाल मणिबाल सिंहासन श्वेत श्वेत चरण रुद्राय पशुपतये। अब दहीले स्नान गराइदिनु। दधि क्राप्र घारिका कृष्ण रसस्य भानिज सुरभिनो मुख किरणको आयु वितारे कद्दा। अब त्यस पछाडि शुद्ध जलले स्नान गराइदिनु। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बाल त्यही हो। शुद्ध बालः सर्वशुद्ध बाल मणिबाल सिंहासन श्वेत श्वेत चरणस्ते रुद्राय पशुपतये। अब त्यस पछाडि स्नान गराइदिनु। घृते मिमिक्षय घृतमस्य जोनि घृते श्रित घृतमस्य धाम अनुकधाम माता सन घृतं प्रेकव भक्षमभ्यम घृत स्नानं समर्पयामि। फेरि शुद्ध जलले